روج باش تماشاوان هجا ام ده برنامه کردی هین دبم ده 10 سال پیشبری ونم بله تماشاوان هجا د درس درباسبوی ده ام لسر جناوین کردی سکنی بون ام ایروجی جوی مجاره بردوام بکن دوی درس خود جی ان شاء الله ام جناوان خلاص بکن اول هونج بخیراتن چاوانا باشن هون چاوانا باشم خودش راضی به مد درس دیده مگوت ام لسر جناوان سکنین تنی مهنکی ام سر ساكن لما خلاص نكرن قسمك جوا مديد او ديجا ايرو اما ان شاء الله خلاص بكن بلي مجارة ما قد كردي دا كردي دا جيناف ما بري انها قلت بو ام خوازن دي سابنويسن جيناف ما قد تركي ضمير جيناف ضمير بله مگو اف پیف جهه ناوا دگرن ده ناو هفو که ده ده ام بیجن زمین ده جهه کلمهان دگرن یعنی جبدلا کو ام ناوی تشتکی بیجن ام واجی ناوا بکارتینن وکا مگو چه وکا بی از احمد حز دکم جدلا ام بیجن چه اجوی حز دکم الفيدري او بيواوي ان بيجن جيناف يعني جهه وي دغري يعني جم بيجن وي بينا يعني امنا بيجن كرسي بينا ان قلم بينا ان وي بينا ان وي بينا ما جواب ناكي جينافن ام تخوازن جينافي سركه ان جينافي هناك معلومات كردي ده بچكي هي جرامر تام نرونشتيه زمانه كردي ده جرامراي ام كارم بيجن جسدي صد نرونشتيه هناكي جداتي دناف نويسكارا ده هنا جبروي كي نافي جينا واجي انجي ام بيجن جوريوا چشيتيوا هناكي جدا هاتنا جهه قطاندن جبروي كي بچكي بلكي فرقيتي بكبنا وادا مثلا هناك قلتنا جينافين كسانه انجي جينافين كسين انجي جينافين كرده قلتنا جبوي چه جبوي بتركيد بيجن شخص ضميري نه تركيد بيجن كişi ان شخص ضميري كردي دجي بيجن چه جينافين كرده ام بيجن جينافين كرده بله جينافين كرده چنا مگوب تركي اما يجي بنويسن اما كرده بنويسن ما بيدي نويسين كرده تركيد بيجن özne بله مگوب تركي دبيجن özne بكردي دبيجن كرده يعني اف جيناف چيتر وكا كرده تينا بكارانين استخوازم وان جنابا پیشی بنویسم مگو چه بیشن اس دو او ام هون و دیسا او تری جاناتی بیشی اوان ام سروی هنگ سکنی بون ام تخوازم بلیکره کی و نکم بکشینم ام بیشن چه ام بیشن اس رونشتم مثلا رونشتم از رونشتم د رونشتی او رونشت ام رونشتن هون رونشتن بيجن او رونشتن بله جانا جه هناك بيجن د كردي ده او يعني تركيد بيجن او ve onlar يعني هردك بكردي بيجن او بيجن اف çawaya غلطيه د كردي ده كو او be او رونشت يكي تنيا لوقتكم ماگو او رونشتن او برانيا قالكن يعني نوع يعني امج ليكري برانياوي بلي دكن يعني ام الهرم نادي سد بيجن اوان يعني زياده دكن برانيا دكن اما براني بيجن او بله وجغيني فامگو جناوي دي هنا د كردي ده او جي د چافکانیا ده به هناك ناوي جدا هاتنا بناف کرن هناك قلتنا جناوين خوديتي هناك كان قلتنا جناوين تمام كر هنا بله دي سه ناوي وان هنا امي دناف پیوان ده دناف هوا كده چتر وافين بكن بله مگو چه جناوين تمام كر بله تمام کردن بیشن چه؟ تمام کرد بیشن tümleç به ترکی tümleç معلومه دهبو که ده
هناك عنصر هنا بيجن كرده و tamam kır. Yani Türkiye bejin özne yüklem. De Türkiye'de de Türkiye'de zahnaina guhartın. Lebelet Kurdi'de evnaki cinaf tene guhartın. Ama va mina kabidin. Mesela ma goj deyla bejin es and bejin çe and bejin min. Ne var ya? Bejin min. İş deyla tu and bejin te. İş bedeyla ev and bejin çe وی وی آن وی بله دی شکلی به هنا لگور نیرو می تگو هرتن آن بیشین وی آن جی وی دوورا جدیلا ام آن بیشین چه آن بیشین ما جدیلا هن آن بیشین و دوورا جدیلا او آن بیشین وان بکرانی آن بیشین وان هناك بیشین اوان لی وان چیتر تی بکارانی نوه بله افناکی دناو هفوکی دا بچکی جداتر تینه بکارانی یعنی جه از تو وان بله حسن تشکر برسی که تشکر پرسه یعنی بله. ده هوا که دا با تمام کرانا چهات فهم کرن یا جلی کری دوگهره یا بله آن نه از میناک کردم مثلا ام بیشین چه ام بیشین از چوم الفيدري يا كوكاردكي كيا از اس نويا يعني الفيدري اس اكتيفه بتركي جد بيجن تشي بيجن اف اوزنيه يعني ما جو تشي ما جو كرده نويا لبلي وي وي وتا ومن تشتر باسيف دبن دناف هاو كده مثلا ام بيجن تشي از جوي حزدكم يعني الفيدري وي تشاوا تشيبو ان بيجن يا تمام كر يعني تملجه افناك الفيدري باسيف بو يعني الفيدري از ديسا اكتيفه لبلي وي انجوي باسيفه يعني تملج فرقاوي وج كردي افا يعني مثلا از نابجم از حز او دكم ام نابجن يعني الفيدري اف او جبركو تشتر وك كردا تي بكارانين ام نابجن از حز او دكم ام بجن ام جوي حز دكن يعني از حز جوي دكم فرقه فهم كر يعني الفيدري اف تشتر باسيف تينا بكاراني امام مستا او خواهه کرداوی هه كرديه واجه هنا خبرات کرداوی ها الزماني دما بوري دام تشتر بكارتن پاسیفه نه پاسیفه که او اکتیفه الفيدري الفيراتي اكتيف نا الفير باسيفه الفير باسيفه اف اكتيفه از وی حز دکم كي حزدكي از حزدك نويا تمام. يكو كاردكي ازم کردا خواهه امام مستا كي جاك کردا خود نفست تو چه دمت حقلی كردنا از ازم zaten. كردا کرداوی اوه بله از كردا وي كيانا وي تملج يعني جي ما قلتش تمام كر و دمه و هوا که دو پاسیف يعني اف ناف هافو كده وي باسيفه واز اكتيفه بله بله مثلا ام بيجي شيء مثلا دبي من لينجيوي شكاند لينجيوي كيجان اكتيفه از اكتيفم لينجيوي شكاند يكون لينجي شكستي او باسيفه نعم مثلا دبي اس تشوم الفيدر كي اكتيفه از اكتيفم الفيرجي كنت اقول اس جوي حزدكم انجي از جوي حزدكم تا اكتيفي او باسيفه لبلد درنا دا افجي اكتيف دبن افجي اكتيف دبن ده براني دما كافندا مثلا بيجن شي من جوت بوي دما بوري بيجن الفيدر من بوچه براسي اوجي وكا كردي هاد بكاراني بله نويا بله ام بوي شكل جي كارن ما مستا تشکر که پرسم و دمه و تمام کرانا و دما که دب کارانین لیکره و دبه بوری دما بوري چتر بكاراني تينا دما بكاراني بوري. لبلي افناكي ده حميه تينا بكاراني بله انا او جداتيا واجهه بهيا بله ما قلتش مثلا بيجي او جمن حزدك بس چاوبو او اكتيف چيبو الفيدري من چاوبو پاسيچ يعني بو تمام كر نويا بله مينا كي بدنج بوي تا از جبوی تا پر دشخلم دبیجم بله ام كارم بيجن اس جبوتا پر خبتيم
بله از جبوته پر خبتیم ام ویدر خبات بنویسن خبات چیه؟ ترکی؟ Türkiye Çalışma. Çalışma ne? Em bejin çalışma belki rastır çebi. Çalışma. Ez jibota pir xabetim mesela vedere te hata bikaranîn. Piştrej boy wî em yekî bikarbînin. Me mînakeyê da jî wî. Mesela min ji wî re got. Evet. Min ji wî re got. Bel vedere wî wê bikarbînin. Mesela bejin çe ez çûme cem wê. Ez çûme cem wê. Bele. Bi şekli me em cevap kartînin hesen tim mînakê gideş boy me. Tecrübe me çi got? Te boy me çikir anjî ne? Te ji bo me çikir. Bele vê dirê jî me hate bikaranîn. Vê dirê wê. Duvre we. وچه ستاند We çi stand? Em ê jî binivîsin. We çi stand. Yani jî dibêje çiyekî gotiye çi? Stranekî de gotiye mala me li cem mala we ye. Dilêm gelek ser te heye ne? Straneke kurmancî. ستانکی Strana miradê kine. Ne? Belkî em karin bêjin gelêrî jê geleka gotiye lê çêtir bûyî belkî meşhûr bûye. Gotiye mala me li cem mala we ye. Dilêm gelek ser te heye. Belê piştre gotiye wan Hesen mînakê de. Ez ji bo wan pir Xemgîn. hîn dibim. Ez ji bo wan bilavê. Ez ji bo wan Kurdî hîn dibim. Ez ji bo wan Kurdî hîn dibim. Ew kî ne Hesen? Ona servanê me ne. Ji bo sêrvana tu Kurdî hîn dibî. Belê mala te ava. Erxudarî. Mamost tiştekî wan ki yani belki ez yanlış faham dikime. Ve tamam ker dema ku tê hevokê da ev hevoka dwe borî. Wisa doğru? Ku weke temam keribin borîne. Yani aglaba na. Ku temam keribin heye neborî bin. Lê ku ew bixwe lêker bi şeklê lêker hatibine bikaranîn borîne. Mesela me got çi? Mesela dibêjin min dît. Li vê dirê em karin bêjin ev hevok di dema borî de çêbûye. Lê belê ku bê ez ê bê me cem te. Mesela divir de te heye ama ev hevok ne ji bo wî paşa rojê. Yani wê di dema pêş de. پیش روجی Erê werece. Ve fêm kir. Yani wextê ku ev kirde bin dema bûriye lê belê ku temam keribin neya bûriye. Belê. û ji xeynî vê ev cînav hineka gotine ne binavkirine gotine cînavên xwedîtî. Yani Tirkî dibêjin çi? Sahiplik. Sahiplik ne an jî aitlik dibêjin. Gotine cînavên xwedîtî. Xwedîtî gotine çi? İyelik. An jî sahiplik. Yani bi vî şeklî jî di nav hevoka te têne bikaranîn. Em ê çend mînakekê jî wa bidin. Belê. Mesela bêjin çi? Em bêjin ew hevalê min e. Belê li vê dirê kîjan heye? Li vê dirê ya ku xwedîtiyê didê nîşandan kîjan e? Min. Ne? Yani min. Yani trip Tirkî vî şeklî nayne bikarin. Ne? Em bêjin çêbûna Tirkî û ya Kurdî ji bo ji hev cuda ye. Li vê dirê hem dibê kirde, cana dibê temam kir û cana jî maneya xwedîtiyê derdixîne we ye. Mesela em bêjin çi? Ev an jî ew hevalê min e. Mînakeke dî ji bo wî te keremke. Ew pênûsê te ye. Ev pênûsa te ye. Pênûsa te ye. Li vê dirê çi heye? Dîsa xwedîtî heye ne? İyelik heye yani sahiplik heye em karin bêjin. Ev pênûsa te ye. Keremke Hesencan. Ama sen ki tiştekî pirsin. Dema ku ve ewan tê
بکارانین حرف داوی لبا هفته یکسا بله معلومه افناکی نب هفربن او معنی نادن بله ما قلت بينوسا تلفيدري تركيب هي معلومه يعني بفيش بفيناكي بالتيفا يعني بالتيفا تي جريدان نوعا يعني مثلا قلت لك هفالي من يعني كنت ب نبي بهذا ناينا جريدان نوعا يعني بتركي دريد بيجن الجي يليكي افناكيجي بكردي او اي انجي ا وانا كب هذا جريد دي فرقه واش شيء جنيريتي وميتي يعني كنت اف هفالي منها اف هفال يعني زلامك كورك لاوك نويا نا كتشكا يخت تقول بينوسا من بينوس دي كردي ده مي هاتي قبول كرج بروكيد بيجن بينوسا من بل جبوي وي مناك كيبدن مثل بيجي من بيريا وي كريا من بيريا وي كريا براستيد بيجن من بيريا تكريا نا سترانا كورمانجيت بيجن من بيريا تكريا للفيدري مجويرا كود من بيريا وي كريا الفيدري دي سام زانج بوي زلامكي هاتيا بكاراني نويا من بيريا بيريجي ام بيريا بنويسن بيري özlemek بيري دو معنى ve hanım karın bejin yek özlem ya diji sağmak yani bejin süt sağmak berivan بله بله süt sağmak ne mesela bejin çe berivan de bejin rabın emherin beriye yani emherin şir bidoşun mamosta em dbejin ddoşin ddoşun he doştun jid bejin dotin etzani doştun anji dotin nave ve lekeriye xte ku çetkin bejin av doştuna mesela ben şir doşt anji mi doht le beri navi vi kari hamiye yani em bejin tijmala khurabi hatta hari مثلا هر چوله نافکریه پازدا توی شیری بدوشه او کارحمی بنافه بیریه بناف کرنا بله یعنی او نافه که بيبقى مسلك نافه مسلکی بیا بیری اما او لیکره کم دکن براستی چیه دوشتنه وقتی کو شیر دوشن بجیم شیر دوش آن مدود بله ما گویی جبوی وی ام بیجن میناکه که كلام كان ومن را غيدي لا بفي شكل بلا خديتيها به مثلا بيجن شيء ام بيجن اف براي ويا يا بله ما قلت اف براي ويا ام زانج بركو برا كوركا ما بيفكا نيريتي بكارانيا وي زاتج بوي جناج بوي بيركا تي بكارانين جبوي ما از ما مالا ما بله از شو ما مالا ما يعني ام براسي ولو نابج ام بيجي شو مالا خوا تشتر تي بكارانين نويا مثلا بيجي بمالا ما قلت شيء من ميناكاي دابو براستي مالا ما خوشكا نويا مالا ما الفيدريجي جبركو مال وكا مي هاتيه بكاراني بيوكا مي مكاراني دوفرا وان ام بيجن چه جبوي وان خديتي جهات از دوگون دیوان مازن بوم از لگون دیوان وان مازن بوم بله ما قلت چه يعني اف جند يكي جندي وانا يعني هم تركيبه خديتيه دقري سرخوا نوي جينافين ما قلت تمام كر وهم وكا ليكر شو هم وكا كرده هم جوكا تمام كر دينا بكارانين دناف هفو كده دناف زمين ده ما قو براستي بچكي چاوا بيجن يعني وكا بي تبليهويك هي نوادا اللي اسكارم بيجم او بچكي چافکانیان دقیقه د کردی دجی تشتنجی نل گورا ام بیجن قرالو قاعداننا مثلا د انگلیزی دجی هنا هناك ليكر جليكري دي جدانه دي بيجن irregular يعني بي دوزنن بي سيستم چكي جداتيا وهي د کردی دجی دناف جینا وادا او جداتی هيا ام تخوازن مخواست ام چكي ويج هبدو درخن بزنا خوده ماموستا
Ya tiştekî bala min kişan ji dû navan ew tê tamam ker tê. Se. Belê. Piştî Hema kirdeyê yani. Yani em bêjin de mesela me got cînav ew cînav weke kirdeyê têne bikaranîn û dem najê jî weke tamam ker. Wextê ku kirde bin çêtir ji bo dema borî û bu şeklî têne bikaranîn. Belê. Dersa me ya cînava jî li vê derê xilas bû. İnşallah me derseke dîda dîsa berdewam kin. Belê temaşevanê hêja em vê dersa xwe de li ser cînavên Kurdî hinekî sekinîn. Me dersa dî de jî sekinî bû. Em karin bêjin dersa cînava li vê derê xilas bû. Heta derseke dî dîsa me li pêşberî we bin bi izna Xwedê bimênin xêr û xweşiyê da bi xatirê we.